nun pakhat mangai na pakhat duthu sam pakhat beisei na pakhat choi ve ngai lo tur chu ilo nei zel donia voin hi march ni som pathum ania rainbow mizo channel clear tu te chibai ule Ministry of Home Affairs chuan Myanmar boina chungchanga Myanmar atanga raltlan heng Mizoram Nagaland Manipur le Arunachal Pradesh ate anlo lu lo nan ven himna uluk taka kalpui tura thuchua alo siam to chu suit ania India sarkar chuan athuthluk na chu thlakin heng state ata hian Myanmar atanga raltlan ta chu lohum him turin atia Mizoram sarkar point mipuiten anbai seangin ruam manna akalpui meka tam takpo lolut huk thei din huna kan din meka wangin state rang te anin makhuwa mek nin republic wal chuan an puang ani tin Mizoram sarkar chuan Myanmar atanga raltlan lolut te media ta hena azat an puang zar don lawa hei hi an mani raltlan tele local zel tur te tana himna tur jok po ani arin om ani tin UK lampoin ama saber hatan anrammi UK citizen te Myanmar omek chu lokira ho turin an komeka Myanmar sipai nunrong takhian an poi an khoi main lo ho turin an cha ani UK Prime Minister Boris Johnson chuan akhwale tuitelaka Myanmar military te hian harsatna an siam ani chuan UK chuan an phuba alak dan tur hi anep lawang atia anlo hona turpo dodal ani turani lawa UK citizen te anlo ho photanga chuminua Myanmar mipui raltlan lam an ngai tuang atia UK hian ami khwal theidon ang viobok ani UK Prime Minister COVID-19 awanga hadam lo laya ai oa lo virjak zakto Dominic Raab chuan anin hongdon aniti asoiboka tin US point temporary in Myanmar raltlan tetan mun abot saya US a raltlan te anlu thainan kong ahon sakthu apuang bok ani Myanmar lam thuthar dang ero video ranin update siam kanlatum don nia US lam hoile report maiteang US tual chung politics sian boilam hapan mek zela anla boi tul don in alang bok Fox News chuan nizan dark hatvel khan California Governor signature campaign chuan avor top athlengta ni tin anron puanga kan video masalama kan seitongin Gavin Newsom California Governor na kumsang ni som pakua atanga cheltran chau chu an state chung mipuiten an hnol felta ani Governor Gavin Newsom recall campaign chu clear ta achiang ta e antia state tina governor te hi mipuin an thlan chuangat ania India ram anga president in emo aruat anilawa union government in aruat po anilo mipui thlan ngat ania wangin India kan governor tenen hi chuan an hlutna hi ain thlau hle ani US a hian state chunga mipui te hian an governor hi an dulo chuan signature campaign an nei thina chu a hlot lingzen zen ngai lo a chan chu voter za ta tanga chutin adulo tu hi antam angai em wang ania mase Gavin Newsom hi chu signature campaign a hlot lingdon ta ani tichuan Democrat state le antlin rangnam hun California hian Democrat governor Gavin Newsom hi paithlakin aumdon ta ang lea California voter register diktak atangin mi maktadoi khat point panga in andulo chuan governor anthlan thadle mai angaya nizan khan Fox News chuan he anmamo zat ai tamdai hi Democratic Governor Gavin Newsom dulo signature hi mu ani to ani antia organizer ten anpuangzar tabok ani organizer ten anpuan danin voter register nena in milthlap signature mi maktadoi nile singrukin anpea maktadoi khatle point nga hi anpel tadai ani heiwang hian achiang tok ani antia California Patriot Coalition Recall Gavin 2020 Committee Chairman Orrin Hitley chuan
California mipuiten ring takle chiang takin petition kaltlangin andu dan chu anau chua puita high rule ani talawani California hian politics thli tle dan chu ain thak thleng ti nem nge anita ani atia tuna chuan melung poimo tak chu phunin awma California hian politics virvel dan chu danang takin thak danglam ani ti kanhreta ani atibok recall Gavin 2023 a thupuang tu Randy chuan he campaign hi politics thil a thunai na ti chiat na le beina ani lawa hengjong hi mipui ta chungchang jok ani voter mipui te le California mipui zongjong te dudan ani wangjok ani atibok Gavin alamtrang Mike Netar chuan Gavin Newsom hi governor atranga paihthlak ani ma chuan chumlo chatlovin campaign hian ma anla sipai angmain California mipuite tangin volunteer anla governor atanga paihthlak ani ma chuan cholzai anrelawa an bayani atia Gavin Newsom hi California rural to 10 achungchang hi anfin fiadona mase endikna annei to hian campaign lam niloten endikna hi an kalpuya signature petu hi makta duai khat nuai ni singsari zanga somsari le pathum chu voter register aminen ain mila adik thlap aniti unverified to county somnga pariat atanga county registrar of voter office tachuan voter makta duai khat le nuai riat chu anhnena alokirvek to adika ain milti anpoma California election court chuan governor thlangthale turhian vote makta duai khat nuaili singkua sangsari chau angai tin anpuang boka hewang hian unstate governor thlangthaturin anin buat sai angai don ta ani Nancy Pelosi unau pa fapa Gavin Newsom hian California hian governor niturin kumsang ni somni pathum thleng tram lanei ma se paithlakin awmdon ta ani Fox News in hemechungchang anzona chu Gavin hian achang du lo nin an puang boka Democrat mun puile an bial him nithina Democratic Governor Gavin Newsom hi mipuiten an paithladon ta state thunai tu ten officialin an la puang chiang tura ngai ani tin Fox News hian nizana vekhan signature campaign mundanga kalpui tran ani don ti an la puang le ta fo maya San Francisco ani ve thunga signature campaign kick-off ani to ti an puanga San Francisco hian district attorney Chesa Bowden dan bo chiatna innam hnoina anai wangin mipuite anlung oi lawa paithak andua liberal city anti mai San Francisco hian dan bo chiatna crime tamtak awma chutiang kara chuan inrolna attorney hian anei dulawa athunai na aman diklona sat awangin mipuiten paithak antum dona signature campaign tuna hian ankalpuile mekbok ani San Francisco hi state dangdayangai kanlom paltakin tuna Gavin Newsom am paithakna California state khopui ania Department of Election chuan signature lakhom turin petition hi anpom aniti anpuangzara San Francisco District Attorney Chesa Bowden hian dan bo chian tam tak chu angai tha nin anpua election committee chuan hetianga mipui malak na hi anthlopani ti anpuang telboka thole ni kalta atrang khan he signature campaign hi anlo kalpui tran rengto ani Democrat ho voklal lena state anghing meka political analyst thren khat chuan tuna hian in thlanna omchia se Republican lalrama ain thlak thleng ngein anrin thu ansoya achan chu heng an malak na zongjong hi Democrat dodalna lam hoivek ania mipuita hian sarkar tharlaka anlung oilo awangle an state chunga Democratic rural tu chunga te anlung oilo awangin an politics thlitle dan hi nasatakin ain thlak danglam ti ahriatani antia San Francisco District Attorney hi mipuita chuan danle thupe kengko dulovin mipui torna athlentira hremlovin achua zalena he khopui hi atichia
tuna po ati chemek zelani antia attorney anina atrangin athunaina amangdu lawa mitam takin antura San Francisco khopui tikedar tu le tichatu ani tin anlungoi lo zia ansoya heng anpuna hian San Francisco mipui anthimeka kan kot thler ta chu hlom na in atum vela raltri takin kan oma kan chen na in ngei te po antar kata mipui te lauthong reng in minsiama sumdona rang le company lian le te po anei tu ten an kharveka an hongngam lawa mitam takta chu na po thok thailovin an tlan chia an birubok ani hengte awang hian San Francisco mipui ta chuan lungrol takin insui khomzai kan relta attorney Mr. Bodina experimenta thil enchinna lo cham tak awm hi kan en liam thei to lawa kan zawain kan tangrual ani antibok ani US Golden City anti San Francisco hi buaina in achi mek ni in ansoya Rishi Greenberg mayor candidate loni to chuan kotlai zong lom taka awm chungle dan bo chiana tam tak athleng mek chungpoin attorney hian anna athok du lawa misual talaka nem takin rorelna akalpuya wangin mipui tam tak thabarin anompa chuan he thil hi ahring chuak ani atia Fox News hian hetiang thil chungchang anpon harchan hi thu chiang an hre thailawa Greenberg hian anzona achang mailawa attorney Bodin po hian anzona achan mailo wang niin an soibok he recall movement hian official website an siam hala heta an ziadanin nasatakin danbo chiatna apunga danpa ngai anga thilti ngam lo khopin San Francisco khopui pumpuya danbo chetu te anzalena mi inchunga luchilin insuam narap thlak tak athlenga home invasion nasatakin apunga danbo chiatna hlirin khopui chung atuam chungpoin district attorney hian ma aladu lawa chu wangin ani nahi li saka ti top sak kan duani tin anziak ani tin San Francisco khopui rontlo tu tele kan inte kan bungrua engkim mai ta chu ahim lawa kan nun na po ris sang tak noya awma misual ta kutura thimai thai din huna kan ding chung point attorney hian engma ati du lawa experiment angchawa angayani antibok attorney Bodin hian dan abo chiatna tam tak laka hian ama in enchin nan mangin thil atikuala rorelna ken kongaina ahrelawa citizen khole tuite humhal turin kepo apen thiamlawa a haider lui tlat ani antia criminal justice system chu ti chiatin homek boka arang thayang berin mipui himna turin attorney hi paihthlak angayani antibok San Francisco hian engang buena chiange anto ti hi soichiana annailawa mase ansai manga hian misualte anzalena mi inchunga lutin anbungrua thlengin ti chiat ani ti chu achianga tin khopuya ronjinle rontlo tu tepo anhimlawa kot thler chu lawmna in atuam vela hengjong te hi engwange tu te thil tia wanga hetianga mipui te hi lau thong taka omnge anni ti hi hriat mai thai anilawa news agency te kan han keu ngiala engma an chanchin hi an soilo boka mipui anthimek ani ti an soi boka US mainstream media mai nilo media tenau jok thleng hian thup engemo annei ang hlein a hriata heti khopa raltria omsi chu chanle wang neilo chuan antur hawin arin omlova mase an buena ber ero Fox News le ON tepo hian an puang chuang lo ani business lam an kalpui thailo boka dorle sumdon na lamchi reng anai tu ten an kharti an soi boka boruak lian tak athleng ti chu hairo lovin achiang rangmaya an governor an dulona a po khan heng attorney an puna thren khathi atel thobok ani US sarkar thar noya hian state rang te hi an boi noya Oklahoma in US state rang te inzom khom na hi an chu chat meka hero rel na hian chiat na min thlen mek ani tia
an soite Texas in administration te dan le thupek engkim mai a hlo chamfai veka hun reilo te chungin chiatna athleng hnem lutuk ti an soite le Arizona state in Mania state tinte kanin ven himna turin dan kan siam ve mai angai ta kan sarkar thara rural tu te hian wansanga minthlo sana mipui boina in ramdang nena inzoma hlokna lambak an ngai tualo anti te hi a inzom kualvel tavek maya California ngat phai hi chu kan soitongin blue state ania tin San Francisco hi golden city ti hial ania mase tuna an malakna atang hi chuan ngai sakle hum him anni lo zia alang chianga chanchin kan lo ngai venzelanga eng ang har sanna chiange anto ti ron soilan le kantum donia engpo ni se an himlo tia hian to phot maila Biden admin huaya mipuite an boimek ani berhi tuntumatan chuan kan du tok le phot anga kan video min hlut saka min lo thir sak thin awangin lom thu kan soya kan in ngen fo angin voikhat theu tal thlir tu ten kan video thar apiang hi min lo share dar sakzel turin kan som cheu ani min thlopna thataka wangin inchunga kan lome rainbow Mizo channel hian chanchin thar mi le linsa khar chon ni lo rang taka in lo hriat zel thainan la subscribe lo te khan subscribe button kha mi lo click sakin darlem kha ola in lo da theu donia ti chuan rainbow Mizo channel hian dam takin chanchin thar dangnen kanin tong le theu donia